Klasična gimnazija Fra Marijan Lanosović pravnom javnosti u Slavonskom Brodu danas je širom otvorila svoja vrata. Svim osnovcima, osmašima posebno preporučuju zašto upisati baš ovu srednju školu. Atmosfera je već od ranog jutra, kao što možete vidjeti, vrlo živa. I eto, non stop se pjeva i vrlo je zabavno jer su većina nas su svi ili glazbenici koji sada pohađamo srednju glazbenu školu ili bivši učenici glazbene škole. Pa evo, škola je pripremila 13 različitih radionica. Tema ove godine je bila malo slobodna. Smo time dali mogućnost nastavnicima i učenicima da se ostvare i na nekim slobodnim temama, da nisu usko vezani uz jednu određenu temu. Evo tako je, to je i prilika ujedno da i druge škole, osnovne škole, evo osobito oni učenici koji žele upisati našu gimnaziju, svakako evo dođu i upoznaju evo što se sve može ostvariti u našoj školi. A može se puno, od kemijskih i pokusa iz fizike, rješavanja matematičkih enigmi, sve do gastronomskih kreacija. Ovdje uz pomoć nastavnice Butković izrađujemo prirodnu kozmetiku sa svim prirodnim sastojcima u kojima se ne nalaze konzervansi i neki drugi štetni sastojci. Uspio sam naomirati dvije čaše. Pomoću svijeće i plamena, to je to. Kakve su ovo inače vježbe, radionica, čega ovo, što je ovo? Ovo je radionica fizike koje se može primijeniti bez upotrebe stručnih sredstava. Dakle, ove radionici traže blago, imaju ove tragove, na svakoj lokaciji po jedan trag i onda taj trag ih vodi na sljedeću lokaciju i tako dođe do završne lokacije. Koji to predmet uopće, što je to? Matematika i geografija. Profesorica Gabaldo je oformila grupu Slatki kutak, znači pečemo palačinke, prodajemo cedevitu, kavu, čaj našim učenicima, isto tako i osmašima koji dolaze u obilazak, a cilj je skupiti određenu svotu za Marijine obroke, znači organizaciju koja se bavi djecom u Africi, odnosno pomoći djeci u Africi. Upravo je ta humanitarna dimenzija jedna od najizraženijih upravo u klasičnoj gimnaziji, potaknuta duhovnošću Franjevaca koji vode školu, a koju trenutačno pohađa 213 učenika u 8 razrednih odjeljenja klasičnoga i jedan razred općeg sportskog usmjerenja. Škola ima duhovnika koji je Franjevac, evo, osim mene kao ravnatelja. Škola je katolička i škola, osim što nudi odgojno-obrazovni program, nudi projekt škole, mi ga tako nazivamo, jer projekt je zapravo svih katoličkih škola, tako se zove zapravo dokument koji zapravo obogaćuje djecu da se mogu i na duhovnom planu itekako ostvariti. Jedan od najpoznatijih učenika klasične gimnazije ove generacije, maturant je Lovro, koji je svakodnevno dolazio prvi na nastavu i to već prije zore. Evo i zašto. Ovo mi je već 3. godina od 4, da sam došao tako rano, nenormalno rano se ustao i sa društvom čekao ispred škole da zauzmemo zadnje klupe, a zadnje klupe su za nas dosta bitne jer treba preživjeti cijelu godinu, a ne da sjedimo stik do profesora svo vrijeme. Bilo je stvarno lijepo u školi i pamtit ću po profesorima koji su stvarno jako pristupačni i idu u susret. Pa je i to jedan od razloga, kaže Lovro, a slažu se s njim i njegovi kolege, što svakako preporučuju osmašima neka upišu klasičnu gimnaziju. Zato što mogu dobiti široko znanje, obrazovanje i dobiju drugčiji pogled na svijet. Da razgledaju sve što radimo i sve što nudimo, da pogledaju program, da pogledaju za nastavne aktivnosti, da pogledaju način rada škole, od koliko sati krećemo u školi, tako da se odluče ako im se sviđa, a mislim preporučujem meni da ste dobro u ovoj školi, tako da. Kad bi ponovo upisila srednju školu, bili opet upisala klasičnu gimnaziju? Da. Što bi poručila osnovcima, zašto da upišu klasičnu gimnaziju? Pa zato što smo mi jedna divna škola, obiteljska atmosfera, to se može vidjeti u svakom trenutku i u svakom kutku, ne samo u slatkome, i definitivno neće pogriješiti.